Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi beza b'Intahe Ngirakamaro, ndongeye kubaramutsa mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu yatubambiwe. Ndagarutse mu gice c'icenda c'ingenzi ya kabiri canke ca mukristokazi. Ndabahaye ikaze, reka dusenge gato. Umwami Yesu urakoze, bana natwe mu byo tugiye gusoma, ubane natwe tuvuge ibikwiye kuvugwa kandi uzotahuze bene data bazoba bariko barabikurikirana mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Taratangura ndabibutse yuko hariho mwene data ariko aradufasha kugishira mu Kirundi. Dutwara akanya ko tuzogereranya indimi zose, ubundi ko ndakibasomera mu Kinyarwanda ariko tuzogishira mu Kirundi tugikuye tumaze kugikosora tukaraba mu ndimi zose ku buryo tanga ibintu bifaboye neza. Imana ibahezagire, murakomeza kudusengera abakozi b'Intahe Ngirakamaro, Imana mu ijuru ibahezagire. Tugeze ku gice c'icenda, ni ku rupapuro rwa 42 muri kino gitabo cya mukristokazi. Ni igitabo twarose mu Kinyarwanda. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Ruzirabwoba aherekeza abagenzi. Ni ukuvuga Ruzirabwoba aherekeza ingenzi. Ruzirabwoba namugereranije ndabye mu nyuma uko yageze akidondora, namugereranije n'umuvugabutumwa aherekeza Kristo mu rugendo rwiwe, cyane cyane umunyagice. Hari umuntu nk'akarorero yihana iwabo bakamubwira bazomuca, umukozi w'Imana, kandi uwo mukozi w'Imana si kuvuga umuvugabutumwa gusa, evangeliste no, arashobora kuba n'uwundi mwishengero, akagira ati nyabuna arinda umwami Imana azogukomeza. Uwo muntu akagenda yita iyo ngenda yibaza ati waraye ute, bwawundi byagenze gute, ati bandaje hanze, ntaco maze iminsi 3 nafungura, akamugaburira, donc akagenda amufasha kurinda muri iyo ntambara. Ahandi arageranwa n'umumarayika, kuko n'uwo muntu, uwo mukozi w'Imana ntaco yo kwishoboza atashigikiwe na mpwemu yera kandi atarinzwe n'ingabo zo mu ijuru arizo abamarayika. Ahandi ndashobora kumugereranya na mpwemu yera, mbese ni ubufasha Imana iha umuntu yatanguye urugendo ruja mu ijuru, peu importe iyo ibucisha, nibwo bugereranywa n'uyu Ruzirabwoba. Aha rero Ruzirabwoba yaraherekeje ingenzi. Nuko Imana iyo umuntu atanguye urugendo ntimureka ngo agende wenyine, twagiye. Nuko mu gihe nkirota, uyu ni Yohani Bunyan yari kararota, umwe yandika cya gitabo ca mbere ca mukristo. Nuko mu gihe nkirota mbona bakomeje urugendo baherekejwe na Ruzirabwoba. Aha utumvise ibice bindi urashobora gucusubira inyuma, urabisanga kuri chaîne yacu. Abataje kuri YouTube mukubitireyo murabe link mwinjire, Imana ibahezagire. Bakigenda bagera hahandi umutwaro waviriye kuri mukristo ukiroha mugobo, nuko barahagarara bashima Imana. Mukristo kaza ati ndibutse bimwe batubwiye tucinjira ngo tuzabona imbabazi mu magambo no mu bikorwa. Mu magambo bivuga ko ari kubw'isezerano, mu bikorwa bivuga ko ari kubw'uburyo izo mbabazi zabonetse. None Ruzirabwo, ndakwinginze gira ico ubitubwiraho kuko ugomba kuba ubizi. Ruzirabwoba ati imbabazi mu bikorwa
ni imbabazi zibonwa n'umuntu uziha uwundi zikeneye. Imbabazi wowe na Mbabazi na bariya bahungu mwagiriwe zabonywe n'undi wa wundi wabakiriye mucinjira, kandi yazibonye kuri ubu buryo bubiri: yashohoje ukuri kugira ngo akubatwikirize, kandi yamenye amaraso ye kugira ngo ayabuhagize. Iki gitabo ibyo kivuga ni ingereranyo bimeze nk'umugani. Muribuka igihe binjira ku irembo rifunganye, uwabakiriye hajya bamwita muteramyi, bamwita ndetse umunyaruge, ariko mu y'ikirundi ngira bamwita umuteramyi. Donc ariko aho urumva ko agereranywa na Yesu. Ibi rero iyo tuvuze ngo Ruzirabwoba hamwe agereranywa na mpwemu yera, ahandi agereranywa n'umukozi w'Imana, donc ni nk'uko ushobora kugereranywa na Yesu, kuko nta mpwemu yera ata Kristo, nta Kristo ata mpwemu yera. Uvuze Kristo Yesu niko uvuze mpwemu yera, uvuze mpwemu yera niko uvuze Kristo Yesu. Donc aha rero urumva ko umwe yabugururira bivuzwe ko ari Kristo Yesu. Turakomeza. Mu Kristokazi atariko niba ugukiranuka kwiwe akutwihera, we azosigarana iki? Ruzirabwoba ati ugukiranuka kwe gusumba kure uko umuntu wese yokwibwira, ku buryo agutanga kandi akagusigarana. Mu Kristokazi ati bisobanure neza. Ruzirabwoba ati ni umutima mwiza rwose, ariko ndagira ngo nkubwire ko uwo tugiye kuvuga atagira uwo bagereranya. Uwo ni Yesu rero. Ni umuperesona umwe mu kamere ebyiri, bisobanura ngo ni umuntu umwe muri kamere zibiri, canke mu kwiyerekana kubiri, ariko muri wa muntu umwe. Ni kumwe navuga ati nta mpwema ata Kristo, nta Kristo ata mpwema. Donc nubwo ari bibiri bisobanura umwe, kandi nka bwa butatu busobanura Imana imwe. Donc twakomeje. Zigaragara neza ni umuperesona umwe muri kamere ebyiri, zigaragara neza ariko zidashobora gutandukanya. Buri kamere yose ifite ugukiranuka kwayo kwa ngombwa, ku buryo umuntu atabasha kugutandukanya nayo kiretse ayikuyeho. Twebwe ntitugira uko gukiranuka, ni nayo mpamvu tudashobora kuba abakiranutsi cyangwa ngo tubeho nk'abera. Byongeye kandi uwo muperesona afite gukiranuka k'ubumuntu bwe butari kumwe n'ubumana bwe, ahubwo ni ugukiranuka kwishira hamwe kw'izo kamere zombi, twakwita ugukiranuka ngombwa, nk'uriho kuriho twateguriwe n'Imana ngo azakore umurimo wo kuba umuhuza. Aya majambo ni amajambo aba ameze nk'ayo ntushobora kugenda asobanura akantu ku kandi. Ni nk'amwe ari mu Baheburayo aba agomba kuvuga uko Yesu aba umuhuza w'Imana n'abantu, uko Yesu ari umuherezi mukuru, ibintu mwe n'ibyo. Ni amajambo ameze nyene amera nk'ayasobanura umugani, ahandi akamera nk'umugani. Aretse ugukiranuka kwe kwa mbere, yaba aretse n'ubumana bwe, naho aretse ubwa kabiri yaba yitandukanije n'ubumuntu bwe. Aramutse aretse ukwa gatatu, yaba aretse kwa gutungana kwe gutuma abasha kuba umuhuza. Anafite ukundi gukiranuka, ariko kubaha ubushake bw'Imana bwigaragaje. Uko gukiranuka niko yambika abanyabyaha, maze akagutwikiriza ibyaha byabo. Ni nayo mpamvu bavuga bati nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi b'abanyabyaha, niko no kutumvira
no kuyumvira kumwe kuzatera ko abantu baba bakiranutse. Yesu nashimwe. Reka komeze. Umukristokazi ati ariko se ubwo ukundi gukiranuka kose ni ukuvuga ko ntaco kutumariye? Aha ni ukuvuga urumva umukristokazi yaje kumubwira yuko hari gukiranuka, hari kugoroka Kristo Yesu afise yambika abanyabyaha bigatuma baboneka ko bagororotse kandi barabanyabyaha. Mu gitabo ca mbere c'ingenzi harahanditse ngo Imana ishobora gusindanishiriza umunyabyaha kandi kitagoretse urubanza. Naratanze akarorero nk'ubu bofata nk'umuntu bamufashe nko kwaduka muri centre ville, reka mbifate gutyo, akaduka arasa abantu akica nk'abantu 10 nubwo baba babiri, ariko reka dufatire kuri 10 benshi, akabica hama agafatwa. Uwo muntu ashitse muri sentare bakamweza, ubwo rubanza byoba byumvikana ko bagoretse urubanza. Ariko uyo inyuma y'ivyo, nubwo hoba inyuma y'akanya gato agikora ibyo, akaca yihana. Nubwo mumba bimengo biragoye ko vyobaho, mugabo igihe vyobaho aje kuko ibyo bibi byose akaca yihana. Yesu Kristo acyamwambika kwa kugororoka kwiwe, akitwa ko agororotse, urumva, nubwo yakoze bya bindi byose. Donc kandi nubwo bimeze uko, yanditse ngo ntabwo abahiritse urubanza. Donc Yesu ashobora gutsindanishiriza umunyabyaha, yari umunyabyaha umengora wo gutsindwa n'urubanza, akabikora kandi adahengamitse urubanza. Aha rero mu Kristokazi yaciye agira ati none nimba biruko gukiranuka kundi kose naco kutumariye, yari yagombye kuvuga ati none rero kugira ingeso nziza ntaco biba bikimaze, umuntu kwirinda ntaco biba bikimaze. Ruzira bwo barakomeje, ni nkaho yishe ngo ntacyo koko ntacyo kumaze, kubera ko nubwo uko gukiranuka ari ngombwa kuri kamere ye, urumva uko gukiranuka izo ngeso nziza ni ngombwa, urumva ni ngombwa, bien sûr kurakenewe. Ariko hari ijambo ry'Imana nasomye umengo riri muri Yesaya rivuga ngo nukugororoka abantu bibwira ko bafise, ukugoroka abantu bo kwibwira ko bafise ngo ni nk'umwambaro wanduye imbere y'Imana, ngo kuko ngo n'abamarayika ngo yaravye babona ko amafuti. Okay, nakomeje rero kubera ko nubwo uko gukiranuka ari ngombwa kuri kamere ye no ku nshingano ye kandi kudashobora guhabwa abandi bantu, nyamara ni mu bwiza bw'uko gukiranuka dutindanishirizwa. Urumva, nubwo kugira ingeso nziza bikenewe, nubwo kuba abantu babaziranenge bikenewe, nubwo bikenewe kutwitwara neza, ariko kwa gukirana, kwa kugororoka tubonera mu maraso ya Kristo Yesu kutabayeho, nubwo umunyangeso nziza gute ntushobora kwitwa umugororotsi imbere y'Imana. Ruzira bwo barakomeje, ugukiranuka k'ubumana bwe guha ubushobozi kumvira kwe, ugukiranuka k'ubumuntu bwe guha kumvira kwe ubushobozi bwo gusindanishiriza abantu, naho ugukiranuka kuri muri ziriya kamere zombi zimutera kurangiza inshingano ye, guha uko gukiranuka ubutware bwo gukora umurimo ubugenewe. Hari rero no gukiranuka Yesu n'Imana adakeneye. Ndasubiramwo, hari rero no gukiranuka Yesu nk'Imana adakeneye. Kumviriza kandi hari ukugororoka Yesu kubera asanzwe ameze nk'Imana kudakenewe kuri we. Reka twumvirize, kuko ari Imana nubwo ko kutabaho. Voilà, hari ugugororoka nubwo Yesu atoba gufi kutobaho. Umva ni ibintu bigoye sobanura, bitomubuza kuba ugororotse. Reka ntange akarorero gato. Urabona nk'uku kuba yaraje kuducungura, kuba yaraje kuducungura,
iyo Yesu ataza kudupfira ngo aducungure ntibyari kumubuza kwitwa umwana w'Imana. Iyo ataza kuducungura ntibyari kumutakariza icyubahiro na kimwe. Mwabyumvise neza? Niyo ataza kudupfira, nico gituma yadupfiriye ku buntu. Niyo atakabikora, ntiyabikoze kugira ngo yironkere amagrade maremare, n'ubundi uhereye mbere na mbere ntawamuruta usibye Imana. Niyo atakabikora rero ibyo kudupfira ntibyari kumubuza kwitwa Imana. Reka nkomeze. Hakaba no gukiranuka Yesu nk'umuntu adakeneye, kuko kutamubuza kuba umuntu yuzuye, nubwo uko gukiranuka kutabaho. Nyuma hari gukiranuka Yesu nk'Imana muntu adakeneye, kuko kudahari atabura kuba icyarimwe Imana kandi umuntu. Hari kandi gukiranuka kuri Yesu nk'Imana kandi nk'Imana muntu adakeneye kubwiwe, nyamara ashobora gutanga. Niyo mpamvu bamwita impano yo kugororoka. Iyo tubisanga mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 17. Kuva Yesu yishize ubwiwe munsi y'amategeko, uko gukiranuka kugomba guhabwa abandi, kuko amategeko cyangwa amabwirizwa adahatira umuntu agenga gukora neza byonyine, anamutegeka ahubwo gukora iby'urukundo. Itegeko ribwiriza ufite imyenda ibiri guha umwe udafite namba. Ibi bisobanura mu Kirundi ngo ibwirizwa ritegeka umuntu afise imyambaro ibiri guha udafise namba. Ibi nabivuze mu kumva no kumvira umuhamagaro igice c'9 ku bijanye na ca gisata tugomba gushiraho cyo kwitaho abatishoboye. Kandi mu by'ukuri twavuga ko umwami Imana yacu afite imyambaro ibiri, umwe we bwite n'undi ashobora gutanga. Urumva ko ari we ko yabaye akarorero ko gufasha abatishoboye. Nguko ndetse ukuntu wowe mu Kristokazi n'abahungu bawe na imbabazi mugiriwe zavuye mu gikorwa ku murimo wakozwe n'undi muntu. Yesu Kristo umwami wanyu niwe wakoze ico gikorwa, kandi ahabamusabye bose ibyo yahawe. Ariko rero kugira ngo habeho kubabarirwa kubw'igikorwa, ni ngombwa ko Imana ihabwa ikimazi, kandi hakabaho ikintu cyo kubatwikira. Angira murumva ko hariho ibyo ndiko ndasoma si Kinyarwanda cyanyaco, kandi si Kirundi cyanyaco, kuko hari ibyo mba mbona amaso akibibona nkatera nawe ihinduye mu Kirundi kandi biri mu Kinyarwanda, kuko nk'ahantu nsomye ikimazi mu Kinyarwanda murazi ko haba handitse igitambo. Icyaha cyatumye kutumvira icyaha cyatumye tuvumwa n'amabwirizwa cyangwa n'amategeko, kuko akiranuka cyangwa agororoka. Uwo muvumo rero twawuvanwaho n'incungu z'ibi twakoze. Ni ngombwa ko byishugwa, kandi ibyo byarabaye ubwo amaraso ya Yesu yamenekaga. Yaraje afata umwanya wacu maze apfira ibicumuro byacu. Nguko uko amaraso ye yadukuye mu byaha agatwikiriza gukiranuka kwe, ubugingo bwacu bwari bwanduye. Ni nayo mpamvu Imana izatwishimira ubwo izagaruka gucira isi urubanza. Mu Kristokazi aratangara cyane ati, mbega ukuntu ari byiza! Ubu mbonye noneho ko umuntu ashobora kugira icyo amenya ku mbabazi zibonwa kubw'ijambo no kubw'igikorwa. Mbabazi rero dukwiriye gukora uko dushoboye, tukabyandika mu bwenge bwacu. Namwe bana banje, mujye muhora mubyibuka. Ariko se databujaho si cyo cyatumye umutwaro wari ku bitugu bw'umugabo wanjye umuvaho akitera hejuru kubera ibyishimo? Ruziyavuga ati, iyi migozi yari imuboshe yaracitse kubera kwizera izo mbabazi.
Yesu nashimwe. Aha rero iyo umuntu atizera imbabazi z'Imana, ibyaha byose bimukurwaho. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu atizera aramaze gutsindwa n'urubanza. Nico gituma kandi icyaha kiremereye kirongoye ibindi byose no kutizera Kristo Yesu, no kutizera n'imbabazi ziwe. Kandi byabaye ngombwa ko yikorera umutwaro we kugeza ku musaraba kugira ngo yibonere ubwiwe igihamya cy'amaraso ya Kristo. Mukristo ati ivyo natekerezaga ni byiza, kuko nubwo umutima wanje wabanje kuba gashushungwe no kwishima, ubu bwo byikubye inshuro 10 kandi ndemezwa n'ibyo nabonye, nubwo ari bike kugeza ubu, ko n'umuntu waba arusha abandi bose mu isi kuremerwa ageze aha akabona ibyo mbona kandi akemera ibyo nemera, ubu umutima we wanezerwa kandi akanyurwa. Ruzirabwoba ati kureba no guha agaciro ibyo bintu ntibiduhumuriza ngo binadukize umutwaro gusa, ahubwo binaduteramo urukundo nyago, kuko nta wabasha mu gihe yemera ko imbabazi zitangwa kubw'isezerano no kubw'igikorwa kudakogwa ku mutima n'uburyo bwakoreshejwe ngo akizwe, no kudashimira uwamubereye igitambo. Mukristokazi ati ibyo ni ukuri kandi bibaza umutima wanje iyo ntekereje ko yamenye amaraso ye ku bwanje. Hasingizwe wowe Mwami Imana kuko wankunze utyo, ngomba kuba uwawe kuko wanguze ibirenze ibyo nkwiriye inshuro 1000. Ntibitangaje kuba byararijije umugabo wanje maze akagenda amaramaje. Nzi neza ko yifuzaga ko twafatanya urugendo, ariko namubereye ibamba. Naramuretse ngo agende wenyine. Yo Mbabazi we, iyaba so na nyoko bageraga hano na Mukabwoba nawe, ndetse ahubwo na Musambanyikazi, nta kabuza bakogwa ku mutima, ari ubwoba bw'umwe, ari no gukunda iby'isi kundi. Ntawe byasubiza inyuma cyangwa ngo bimubuze kuba ingenzi idahemuka. Ko niko Mukristokazi yaciye ahindukira abwira Mbabazi. Ruzirabwoba ati ubu uravugana ubushuhe bw'urukundo ufite, ariko se urakeka ko bizakomeza bityo? Ubwo rukundo ntigwahawe bose, ndetse n'abiboneye amaraso ya Yesu ava. Hari abari bahagaze hafi ye babona amaraso ye asesekera hasi, nyamara aho kugira ngo bibababaze baramushungera. Aho kugira ngo bahinduke abigishwa be, banangiye imitima yabo ngo imugwanye. None rero bakobwa banje, uko mwiyumva uko kurategwa n'ibyo nababwiye byabacengeyemo mukabitekerezaho, muzajye muhora mwibuka kandi ibyo mwabwiwe, ko inkoko ntacyo iha uduswi twayo iyo duhamagaye icyo risanzwe. Ibyo mufite rero mwabihawe kubw'ubuntu budasanzwe. Imana ibaha umugisha. Aka kantu naragasobanuye rwose, naragasobanuye cyane mu bice byashize, ndakeka ari mu gice c'indwi cyangwa cya 6. Urumva ko na Ruzirabwoba yongeye kubibibutsa ati nubwo munezerewe muti, muzohore mwibuka cyane wa mugani wa twaduswi n'inkoko, ko iyo inkoko ihamagaye uduswi mu buryo busanzwe ataco ikitera ibaha aho nyene. Bisobanura iki? Ni wihana ukiri umunyagice, birashoboka ko icyo usengeye umwanya wose Imana ikigisubiza, icyo usabye iminsi yose Imana ikiguha. Ubeho uzi neza ko ntibizokwama gutyo. Hari igihe uzosenga bigateba, hari igihe uzosaba Imana bigateba, utazibwira ngo Imana yaraguhebye, ngo Imana ntigukunda. Ndabashimiye mwese.
Imana ibahezagire. Tuzoshishikara kubona ibyabandanije mu rugendo, uko Ruzirabwoba yashishikaye kubafasha akabicira ikigatanya cyari kibategereye mu nzira, ikigatanya muri kino gitabo c'ingenzi c'abanyarwanda kirimo cy'inyarwanda, ikigatanya bise Muhotozi. Tuzokomeza hazo ari kuri page ya 46. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Mwebwe abageragezwa, mwebwe abasaba Imana mukabona bisa n'ibitevye, mwihangane, ntimugacike intege, ntimukiyumvire ko Imana yabahevyoya. Inkoko iyihamagaye uduswi twayo ikoresheje ijwi risanzwe, ico gihe ntacyo iduha, ariko ibigomba ko twumvira kugira ngo hashishikare gukomera imigenderanire, bimwe mu Congereza bita relationship. Imana ibahezagire. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagukengurukiye, urakoze cane kuduhaye gusoma kino gitabo muri zino nyigisho z'igice c'9. Urazokomeza kubana natwe kandi azovyumva bose uzobaha umugisha. Turagushimira komeza kubana natwe no mu bikorwa by'Imana bisigaye, mu izina ryawe rya Kristo Yesu, amen. Ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981, canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.